Muyumbe wa Muthungululo Stephen Mule niwaweta kana Muthungululo wa kyama cha Wiper kati wa ateti alame kukitia kivila cha ungavana Masaku ukethiwa waw'o na aki ona uobo nake Wavinya Ndeti na ola kumelelia matakivila kiu ni wasiani nuyumbanitye kwa Muthungululo usu aimatha avinzani kana aimatha avinzani make kikungu kinene otondu boni Mutetei kutwelesya ni kana Wavinya niwakwata mbau itambya ya Kalonzo Musyoka kuthukuma na Musumuru Kenyatta na Raila Odinga. Siasa kana uteti wa kukita kivila cha ungavana va kauntini ya Masaku niende na uvyova na kuongela mutea o kila muthenya ondo ivinda uzokwani munene na yende na uthengea kimwe kila kiende na kuongela mutea wa kukita kivila kicha kauntini ya Masaku ni kwithwa vena ndeti kivathukanyo na lame kyamani cha Wiper na maende na umelelia mata kivila kicha ngavana cha kauntini ya Masaku. Na ondhe matesa ukwata mwanya wa kunewa tikiti wa kukitia kivila kikwisila kyamani cha Wiper muyumbe wa Muthungululo Stephen Mutinda Mule yaseka na makethewa na Muthungululo wa uona uthei na kumanya ula ukethewa yukitia kivila kicha ungavana nawe akethewa imukwata mbau ula ukathungululwa kana kunewa mwanya kukwata tikiti u bongo wabitabia wabina tuyumbanie kukenda nominations ya ngavana kukenda kwa nominations ya ngavana na ndia na ukenga ndo mako chama cha Wiper we ready quicker free fair nomination na wala winengwa tikiti yewanga ilela getuo na ndidi kaito sumbi kwa pati ania ubu jende anzika katata inzika Mule aimakulia Nthi kuendea na kwithwa metho na kumanya ateti mauvungu Mutetei wa mbee kusungia ndeto syake ni muwandu Wavinya Ndeti na ula wende na umelelia mata kivila kicha ngavana cha kauntini ya Masaku aiweta weka na nuyumbanitye kwa Muthungululo indiwe enawe kikukana akosa kivila kicha ungavana wa kauntini ya Masaku. Nomination mukwenda wanda miwanga miguna bring it on bring it on bring it on Ngamatumban'Ya kwa chana tinye Ngamatumban'Ya mukatumbanywa nandu mapa Masaku vaimundungukia inyonthe kwa usiasa isu mukeio kuna sia uthikuko mumanganite andu muiweta mwemezi kisungu angi matesi kisungu kana Kiswahili kiyete lumezani kila kikwete lumezani ni akili yao. Wavinya ni akiasia kana nominate na uthukuma mwene Nthi wa kauntini ya Masaku na yana utuika mbeange wa kumuthukuma na we kila utesete kila ureti ni siasa sia kumangana kana kuuthisia ateti alangi andu engi mokilile mekwitie kivila cha governor na andu aya nooki nilikana imiaka 10 nye nitembete nenyu ninikalite nenyu ninithukumite nenyu ani oki na oki aya no sawa matate lakini matabine sa kivila cha governor wa Masaku mwenenga Wavinya Ndeti oingia ateti kana tongo yelame kyamani cha Wiper meoneka maendeleo mukune amaleve mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nola ngwatanio ne yaoka na matukuma vuthu ithiwe atwesia unenanya na ngwatanio ya Azimio La Umoja maiweta ingi kana kwi muthenyani wao ni ngwatanio yaoka ni kwithwa iyumilia mutongo wa chama cha Wiper nola ukwithwa yukitia kivila cha usumbi kibudha ngilo na mutoa niliwaambia mutulize boli na mwiye mwekane nethao ya muvilo mwitona kibudha newe ya Kalonzo ati na ukazimio oke amunenge ndai hata inywao Grand Coalition iformiwa ni One Kenya Alliance ODM na Jubilee yu mboma na we mulengo neku undu ndinewe iwetwa ba na ni maende na unena na nimetikila nileyo nimeuthukuma chao nimeuthukuma imwe mekindu kimwe kwa uni mukulia kwa ndaya kila mheshimiwa Kalonzo unenie asia nimeuthukuma na Uhuru na Raila na Oka to support nundu tienda tongo ya uu Nthi no uneni wake muyumbe Mutinda Mule vala wethi wa yumania sigose unyamasia Nthi kana kau ula wende na utwewa Nthi ya Ukraine aiweta kana maundu ma muthemba tau maende na kuetwa ni utonu kana itomo kati wa teti na ti lazima Nthi ikethwa yikonanya na Nthi ila siende na utwaise maundu mathuku na vevata wa kutila maundu amwe taya. I want to ask Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, we know that you are the chair of AU as we speak right now. Mobilize the president of Africa and expel all diplomatic and cut down the ties between us and Russia, because it is very, very painful to send rockets, bullets to innocent Ukrainian people without any. People who have not invaded Russia. People who have not insulted you. The president of Russia was elected
by 73% of Ukrainians. Na hindi moloto wake kupitia kivila cha usumbi wa Kenya ukwatiwa kuendea na kuosa moloto mo kuma muthenyani wa uni na maundu kuendea na kualuka ondu ateti maende na ikunia maleve vilingi wa mavuku mava Kenya matungulu kauntini ya Masaku nyenita waboni Mutetei.